Hello everyone, good morning. Ang long beskaw kisa video ko tal tuy fai fikan ro bahai tong bai kaham tong bai lakha kloyo. Ang bo kaham kering no hingkai do ayang kan ke an logi bo ke mai ro sawi tong ang ke boy phone charge ri kalang thang ka hangkai ang ke mai se ko kai ro phone to kampai gara kham kham su pai a koi ke ro tu o tu botol thaisa nung bai nei ang tau bichi ro sawi tu nung bai nei hingkai ke an logi ke tini thang sinai hingke botol bo no nai ri ro pai ulam mai sa nei ta hangkai ke kita bu tirang nang nagra na ang mungkin rok tini ani orbit no hakira continue lai tong tabo hingke ang ani besani bag no yang got lang thangai tongo te kaisa sofa o hingke bo hingke to mai sawi tongo mai sa bag hingke bo fainai hingke ri rok sumui nok ni nokhar nai ta hingke angke orono to ni ri kha bo ni bag rok no hingke ti mai ni ba kisi misa dajak nai tongkho ke bo phai ka kai ri rok sum ka kai no nokhari man ka ke yang satung bo nang kai tongkha nok lawa hingke bo ni bag bo tikhlai ri dikha ke bo thangsinai ta tini ke tabo hingkai bayang phai tongo bike tu bo hingkai onko gate khulo gero hono hne ang yang phai pe kata ibung kai da nuk jak ya bo nuk jara mu sum jak ya hingke no no amna phunu mengai tongo ani video wa ani husband of phunu mai kan ro khai to anai na mu sum khana an mang no gui tangmani an busai sabo mai no nai na mu sum ta khana bonus nuk jana mu sum jak kai amba ga ang no phunu mai sarin na karti gawasla tabo hingke ang gate khulogiri rikha hingke bo thang sinai hingke ambage ang khulogiri roho kata he hingke ke bo nokhori kholongna nangko hanai hingke tabo hingke to ang bo gate ro tisa kholobui nogo thangui tongo hingke abo hingke de sini nok uklogo samta himui tongo ke nogo sobai ka hingke no yakung yak sui no ganti hap ka ka fan shar ke mar ka amske kolom kha ke mai bo khurina kha phungni mai sagna hingke yang hingke mai kutung kutung dalok bo tongo tei aba ja kaisa tongo hingke te phanto ba ja kaisa tui bo nakha mai chaina gana mai sabe ka hangka kaino ang yang ko ani romo phai pe phika hangka ka tabu ang kisa fruits sanai tui kaisa naka hingke or apple tongo kete khejur tongo kete thalik tongo kisaina gana ke fungo bithi rongka ka te gari ka ani chanani doctor bo thangjaya khongui tongka o mas ni thana nangnai ke atta tamui tongo hingke kisa chaina gana fruits rongno tabu hangka ke tabo hingkai chawai nangui paioi hingke amano kisa logirna han tomani hingke engko thangmalia kama hingke to engko bagan thangata hingke bon kisa logirna han tomani hingke thanglia hingke yang gote kisa jaga khobor sapai kha yang thana school o thana hingke ani weight rok busuk ngui tongka o masni sujagi nagira ke thangnai masu hingka angkai to gobangman 60 busuk jani si tongman pokisa pogui tongkha hingkai tini thangui nai kono phunungnai busungui tongkha phunungnai saibo khonarnai hingke baba hingke tini to sombar bla hingke bazar o thangka hingke ama saijung rubber thumui tongjao hingke bon logirna hanai tongmani hingke ba yang ungko basi chongbo tini thana hingke bang bo baksa nang bo school o thangsimano hanai tabu da badra mas hingka ke ba ungko lama rogo soi mane sui rok tonge di bangke kiru ta ke saijung ga kiru ke basi chong baksa thangsinai hingke bag rok bo nai pikha যে am sai jono kosto mosto ke bothum ma tongja khata ke khana soni rogo khana rogo ang logiri sion bono ge thangnan bage ang tabuk reading ge tang nok nok no khosinan tab जों सबाय लेगा ताबो हंगाय अंगनबादि स्कुल बासि बाय कनिनो जों फाइलायो हंगे दाक्ति थांगै दाक्ति फिरावनानै जों फाइलायका हंगे सालबो तुंगुनि तंग ये जों ताबो हंगे रूम बिसिंगा हाबै कक सरक सालाय तंग हंगे रेस खायनाय हंगे बयबो फाइबाया को बय फाइगा हंगायसे जा नांमानि सानाय ते रोनाय हंगे आंखे ताबुक ताम रुतु हिमालय वेट मिशन रुतुगै तंग हंगे आंखे आमसे चिंता कय किजि का खानायना मुसुमानि बागैता हंगे थांनायाव हंगाके आं थांनाय मास हंगे 63 तंमानि अ मास हंगाके दिको 70 काय थांगा Wanakha bhai ke ang ani weight no ang komerna kha dine din pariwo leng suka tab se sok paisio ke salbo kisa megala nang thaka thangpor hungka amse ke satung mane o aming phayuka nogo borok phaika borok khara khara ka ba mai jana o khajak tok phayuka sa ya phung ka ba mari kala thangmani ke do ro khop pe ke bekti sana pa yak sabayo ma songa sote sok pa yak kole अब खै त तक्ति रक त आं ताबो स्कुल थांगति हेमने दिनै त सोमबार बाबा त बाजार थाङै सबायका हंकाय हर tam to मिखमो ग्रान्दा अब हंकाय पारमा जोंखे त पारमा हिनो ta tam hin मिखमो रतय दा होन जों हंका पारमा हिनो पहयसिं तंबाय खा के नायगोन आं ता बाजारनि बेग रक खुलगोना
Yang ko baba bo bazaro thangai sopai mani ba hingke ke kuno phanse mani ro tikhlai jakya kungke ang bo school o thangai tongmane hingke hai kono kalang thangai bo tigo rubber bagano thangai paikha hingke tabo ang tam dong tikhlai nai kalai phang rok tongo hingke te onko batima ro hingke te mikhun rok tongo ta hingke te khokol rok tongo hingke tabo abono tikhlai baigena dress change khai baikha hingke tabo khai ang asugoi agora rok jotono saina nangnai abo sebi kang kase maimi songna po haleng kaske saltung ante sana po kai hingkai bisi kok sai kare ang obrono sai bai kira na agora iko mo mikhumono no kebo sininai de tong hingke obon ka hawa pero po hingke huk rogo te haping rogo hingke sini rupini kok bai hingke parmai hino hingke opiang ni hingka ke obon ke geran hingke o te kesa kaham abon hingka ke songnai awandro songgisanai ke tabo hingke ang agora sainai hingke o agora ni bung hingka to tam hin saimia jeng hingka ke tan pila hino ke te kaisa hingke athuk bo tongko hingke abono saibeka hingkai se ang ko diponi maimi songnai ekon pancho rest kri ko hingke haikeno agora rok sainai ni kisa time nang he diba hingke mo saibeka hingke nang mai rok bok sairi rikha ke diporni bagai hingke ama songto bagano se thangjabo to phungni se mai masia ko bo phaika hingkai se tugu hangke se bo mai jasinai hingke mai songbeka hingke aba cha khlai tongkha hingke khlai no paikha ang abo khaibeka hingke chang te kisa moi sonai hingke athuk bo bacha khaibeka hingke te kisa agora bacha khaibeka jotono kumon khlai ribeka bono mai baisi chai mankha hingke aro mikis bisingo diary rikrana tabo hingke yango hingke te kisa hingke ang ta moi songka hingke abo hingke mikhumo hingke abono hingke ang awandro songori rekha kukaro mang songjak gosong muya ongoi bo hingke te mikhumo ongoi bo songori rekha to risum roi rekha bahai motom khlai hingke obaino jeng diporo mai chalai sinai ta tini hingke abo hingkai wati bo thakka dipora wati kisa phaimani hingka ang bo dipora tirtuku ke mairok chawi thuka ke tabo hingkai to mutra srari angge taga mukhiro bo kun cha kre hingka ke ani dry fruit sana hnai or bati o sugui paikha hingke oro tam tong ke oro khejur tongo te almond hingkai te kaju badam te kismis amno chaina gna hingke fungo bo chaimano hingke angke fungo asiri chaimia hingke te dipor hayo bo chaimana pinang firi por chale ke saring time ang nakha tangke rok bo janam chuka ke jar routine khainai man ke angke saring time rok bisir baksa ota hingkai tabu ta current bo kore bela khana kolom jak hingke te se wati kisa phai thagi pe khenke ang tabu sawi tok no bo te sa malai firan tabo hingke hor singki tongo horni mami songnani jora sar satta hai baji tongo hingke o piang ni chikon ke rajak batima hingke abo hingke phungo baba tubui phaimani no ama chikon ke rai pekha phurannani hinoi hingke obo o bati ni hingke nukmani hingke obo hingke bo dukano thangpur pai tu mani phalnai tongo hinoi obo hingke takjak ya haino rukjak simi hingke obono oko o jeta tabu pai tu mani obono hingke rugoi mosting khaijanai jeng tini hor hingke te diponi maimi rok tongo hingke mosting khaini jeng mai jalai sinai ke tini ni ani oblog chikon sakale orono muthak sinai hingke ang katal biri tubi no mala lai firane hingke rok ani bidi nasingi tongdi te ani bidi nai tongmani bagai no jotono no paiple hambai maruo hingke jotono no hor kaham katal biri te mala lai firane।